Shalom, selamat pagi Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Paimay jalo hita rigapan siganu pari bata bani panorang sogot nyarion. Pasada hita hurta martonggo mahita. Terima kasih sombah kon urnami hubamu Tuhan bani panorang sogot nyarion. Boy ibagas na oras-orasa nami puho pitahalani pangidobimu panramotionmu apa pasareonmu benami. Bani so dipukahkan nami, horja nami sigano pari bani sogoton. Torang iham ura pepikiran nami marhiti hatamu. Kasi tongtong ibagas malas niur, ibagas pangarapan na mangguluk ka nami. Mandalani, rosi, makorjaon horja nami sa ganjang niron. Ibagas Kristus Jesus Tuhan nami, jala merapakon tonggo nami yun. Amen. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, ijakan na siyang marihan bani panorang sogot nyarion. Nabuhi sisihan nami mariteo ni channel YouTube on. Regapan sigadu pari bata. Sadarion Senin tanggal 10 Maret tahun 2020. Tersurat bani buku Sada Korin Bindusia ayat 25 nama katahon sonon. Tapi segala si parlumba mangorom do bani haganup. Ibahin si dia do sonai ase ijalo sidea sortali rudang naraseda, tapi hita nasora maseda. Bani sadapan orang, adong ma sada inang na menjaga anak ni buritan. Janah tiap hari halani do si dia humbani karamayan atau halak nama buai. Jadi maningon do si dia membuli atau manuhor si panganon pagi harian sona ege bot ni hari. Bani sadapan orang dumuhubani jamangan atau nasomal parmanganon Roman yung bahni, ya tahon ma ubani inang ni. Ma, tapi mga kita, ini, robalos ni inang ni. Ya tahon, lapero indahan bapa, sabarda, ini. Dopay, piga-piga, dokah use, ro anak ni use manukun. Ma, labi mga kita ro mama ni ibagas sasabaron marbalos tong magkatahon pay madapada labi ro penjual indahan ay mudah-mudahan kinari roh nene taganuban ibalik di peristiwa ay anak ay lang mamboto. Na ibotoh ni Aima bahasa memang tongondo panjual indahan na somal manuhor ay si dia lapiroh bani panorang ay ape sa sitong ni inang ay mamonopkon nalang adong do duit ni ay maase pay ma dapot si di rumah sakit ay isi boy yanan panginjaman ape dapot tapi ihatahon ma panjual indahan ay do nalapero on masada sikap atape boy sobuton ta usihan na ihorjahon orang tua hubani ni ombani boy do mangorom janah lagi patugah haganupan nagabi haporluan ni halani mabiar orang tua tambah susah anak ni naboritan ay janah bahat ope contoh-contoh nalikan naibayan orang tua napaduahon misal ni somaldo orang tua lang itu hor namin Duma rotap solop ni
Tapi ase adong kirimon ni hubani anak ni. Dumamarigat namin baju ni siol may gati. Tapi ase adong kirimon ni bani anak ni. Yorjahon do hagunupan ay. Pakkoromiyon maparnalang diri. Dari makop-kop anak ni pe ibahen orang tua do laho maparnalang diri. Laho makorom napatut do namin si horjahonon ni si jaloon ni ibagas kodo ni. Asiba penang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. On mahuma pengalaman na siyon ibagihon Apostel Paulus subata. Namin talupdo iya patugahkon situasi ni, patugahkon kondisi ni, jana marhitehon ni pangidangyon ni. Ase iya itu pagi kuryain ibagas ganupan horja pangidangyon ni. Tapi ihorom do diri ni. Ase aha, ase boy tongon iahapkon, ase boy tongon idaihon, jana boy tongon ihorjahon aha na dok iambilan kon ni hubani kuryain. Ase ada udah prinsip bani Apostel Paulus bahasa ibagas saurangan pe maningon boy do iya humani mangguluh ibagas situasi na sonayay. Ase ulang songon na ipaksa, ase ulang songon na mangindo atau mangelik iya hubani kuryain. Tapi ase kuryain pe humani mangusihi aha na ihorjahon ni Apostel Paulus. Ase barang aha pe na jupah ibagas parguluhan ni. Pakkoromion ay maningon do hape ipataridah kita. So kung naisobot ba ni sada Korintus siya ayat 25 on. Sagala si parlumba mangorom do ba ni haganup. Hape sa sitong ni na iayak si dia ay ma sortali narama seda. Ini anggo adong misal ni olahragawan ya pemain bulu tangkis ya pakon nalegan anggo doma ihatahon pelatih ni ulang begadang ulang ipangan sonon maningon sonon latihan ni makorom do iya idor jauh do ay domu hubani petunjuk ni pelatih ni asiaha ase ibagas pertandingan holi boy ia monang jana ia mendapot sortali. Nah gari halak si parlumba ihorjahon do pakkoromion totulu bisonay mahumanihita ibagas sapor sayonta porini adong PHP ni pakkoromion bata sioldo namin on adong namambahen marah kita makorom hita lang ibalas kita marhitihon ni marah adong na marsahap na lang dihardo pa kita lang ibalas kita kumani marhitihon na lang madear pakkoromion na sisonayay ibagas gulong taon ihorjaon hita halani hapor sayonta. Jadi anggo si parlumba pakkoromion ay ihorjahon si dea lao maparayak sortali naramaseda tapi hita selaku halak na porsay makorom hita ibagas parguluhan taon ase jupahan do hita tongon bani sortali haguluhan nasora masedain ase ulang raguham ulang sangsiham jana ulang adong rugi panghapmu anggo makorom ham bahat ham makorom ibagas guluhmu halani ibotoh Tuhan do namasabamu ibotoh Tuhan do na terjadi na idopak kuan ham ibagas parguluhanmu sangga makorom ham lang ituruti ham rosuh ni dagingmu lang ituruti ham emosimu lang ituruti ham gilamu
lang ituruti ham panginduan ni dagingmu ijay matongon ipataridah kita bahasa makorom hita ibagas 10 taon iparnalang hita dirita ibagas perguluhan tahun ase parsimada tongon hita bani sortali haguluhan na sorama sedain. Amin martonggo mahita. Ajari ham hanami Bapa. Asi ipatotap hanami apa pikiran nami. Porini petongon ibagas parguluhan nami si gano pare. Iparnalang hanami diri nami. Napatot namin hak nami jaloon nami. Tapi lang iparhak hanami Ase boy hanami tongon mangguluh ibagas na marlobih-lobih. Sonay agi ibagas na marhaurangan. Tarlobih. Ase lambin isa dari hanami. Ibagas na marlobih-lobih. Ibagas na marhaurangan pe hanami. Hamdo tongtong na mapardimata, na mapardihate, rosi, na masukup kon na perlu ban namin ibagas parguluhan namin. Ase ajari ham hanami. Makorom hanami. Sedo halani lang adong. Makorom hanami. Sedo halani hakurangan. Tapi makorom hanami ibagas guluh nami on. Tandani. Parsimada hanami tongon. Bani sortali haguluhan na sorama sedain. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami. Jalan manami rapakon tongko nami. Amen. Oras bataganupan. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Andoar matongon sadarion. Tetap hita ibagas malas niuhur. Marhitehon ni pangarapan na manggulu ibagas panramotian ni Tuhan ta. Shalom.